आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश ने पाव पाजरी अहमद मरुब पाव श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15 सूब राष्ट्रपति ओइनंगसी वासक लौखरे राष्ट्रपति ने हाई लायरबसिंगी पुंसी महिंग फगरनबा अमदी नुपी अमसुंग नाहासिंगदा शक्ति पीनबा मखाताना थबक तौखिगनी मणिपुर विधानसभा की नोंजू मिफम असिदगी हौरे मथंग थागी 5 फाव चथगदब मिफम असिदा पुनः सिटिंग 13 लेगनी पावर मंत्री थोंगाम बिसोजित सिंह नंगसी मणिपुर विधानसभा चलिब सेनबा सही 2022 कुलुमदोगी लुपा कोटी 19,30,9,50 की राज्य की बजेट पुथोक्रे हक्सेल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन हारी मणिपुर कैंसर नाबगी अरुब फिबम अमा मायोकनरिब असि येंगलगा सरकारना जेनिम्स हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल अमा सेंगबकी थबक हौरे अमसुंग प्रधानमंत्री नहारी गति शक्ति हर घर जल स्वामित्व डीबीटी अमसुंग गवर्नमेंट ई मार्केट सिंह बीजेपी ने शासन तौब राज्य सिंह मपुंग फाना चनहनबा खंगहल्ली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15 सूब राष्ट्रपति ओइनंगसी वासक लौखरे महाकपु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमणना संसद की सेंट्रल हॉल दा वासक लौखी मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी वासक लौरब मतुंग वांगांगबदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाई भारत की गणतंत्र की ख्वाइदगी फजबा हाइबदी मनुंग हुंजिन लैबा लायरब नुपी अमबु लैबाग असिगी राष्ट्रपति ओहेनबा हाइबसिनी महांगनाई राष्ट्रपति की फम पाइबा हाइबसी महाक मसागी ओइना कानब नते मस्ती लैबाग असिगी लायरब मिपुंग खुदिमकी कानबनी मांगनाई महापु राष्ट्रपति फम असिगिदमक मिरेप अमा ओइना पुखलप मतमदा मदुना उल्लिबदी भारत की लायरब मिपुंग खुदिमकना मंगलीब मंगलान खुदिमक मंगफाउनरगनी हाइबसिनी राष्ट्रपति नाई लायरबसिंगी पुंसी महिंग फगरनबा अमदी नुपी अमसुंग नुपीदा नाहासिंगदा शक्ति पीनबा मखाताना थबक तौखिगनी मांगहाई हौकिबा चही खरा असिदा नुपीदा शक्ति पीनबा वारेप क्या लौकिबा असिना लैबाग असिदा अनोब इनोट अमा पीरी लैबाग असिगी इचे इचलसिंग अमदी इचा नुपीसिंगना मसा मरोमदम शक्ति पाइदुना लैबाग असिबु चौखटनबा होनबदा अचौबा थौदांग लौगदबनी मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है। उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुँच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। वचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। कारगिल दिवस लापद लैबाग असिगी मियामबु तरामना ओलदना राष्ट्रपति हाई नुमिन असि पांगथोकपना लैबाग असिगी आर्म फोर्सेस सिंगी थौना अदु उथोकली लैबाग निंगबसिंगना तौरम थबकसिंगबु निंगसिंगनदुना मांगहाई मखोइना पामनम थबकसिंग फंगनबा खोंजेल यांगना थबक पाइखटपा तंगाई फदे लैबाग असदा हौजि फावबदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी चनी हेना कापकिबा असि अचौब सिंगथानिंगाई अमनी वासक लौद्रिंगाई ममांगदा राष्ट्रपति मुर्मुना राजघाट चतुना इकाई खुमनबु उटकी वासक लौबगी थौरम लोरबा तुंगदा श्रीमती द्रौपदी मुर्मुना राष्ट्रपति भवन गिदमक खोंगसान की मफम अदुदा महाकपु इंटर सर्विसेसना गार्ड ऑफ ऑनर पीकी
Manipur Bidhan Sabagi Nongju Mipam Ngasidegi Hore, Mipam Masi Agas Manga Pawa Chatagani, Masida Tangja Numit Yauna Puna sitting Taramatoi Legani, Ngasi Ahoba Numita Bidhan Sabagi Lake Drabas Sadasa Singi Mapam the Ikai Kumnaba Utki, Savana Kaxing Bidhan Sabaki and the Digi Karamba, Yankom Tambal Sing, Amasung, Mamang Tagi Kumapan, Amasung Kuntragi Lonaba Ahinda, None Zilagi Marang Singda, Singing Kaiba Amasung Ta Sigi Tareta, Perzolda Tokiba, Kudong Tiba Tok Dr. Lake Drabasingi Mapam the Ikai Kumnaba Utki. Sabagi mipam hek hobaga adaksa TI September singana obituary repens adu potoki maduda power mantri thongam bisojit CLP luchingba okram ibobi relief amasung disaster mantri awangbo nimai JDU luchingba kumukcham joy kishan amasung M Rameswar wangangki sabana minute ani tumina leptuna laikidaba singi mapamda ikai kumnaba utki tabiriba pawsi Akashbani Imphal degini Power Mantri Thongam Bisojit Singh ngasi Manipur Bidhan Sabha da chaliba semba sahi lising ani kunithoi kulumdoi lupa koti lising kuntra mari samapan kuntragi raijagi budget puthokre senpa masi raijagi consolidated fundagi siznagadabani masigi manungda revenue expenditure da lupa koti 33 samapan taramani amasung capital outlay na lupa koti lising mapan chani humbudrani thoi oigani haina pari Sabada budget adu potolodran siri bisojin hai budget asida apunba receipt ki sempam asi lupa koti lising kuntra homdoi satret oigani masigi manungda review receipt na lupa koti lising kunmari samri niputaret amasung capital receipt na lupa koti lising mapan chani yangkhain thoi oigani Raijagi tax amasung non tax receipt na mathang sinan lupa koti lising ani chamri amasung lupa koti chamri oigani haina pari Mantri hai mathang semba sahida physical deposit lupa koti lising ani satret nipunipan oigani haina pari masi GDP gi sada taruk dasmik mangani semba sahi lising ani kunithoi kulumdoida apunba outstanding debt asi GST bigi sada kuntratre dasmik mapan ani oigani haina pari Let me turn to the budget estimate for this border year 2022-23. The total receipts are estimated at rupees 33,700 crores. The revenue receipts are estimated at rupees 24,447 crores and capital receipt at rupees 9,252 crores. Total estimates of the state's own tax and the non-tax receipts are rupees 2,400 crores and rupees 400 crores respectively. For the year 2022-23, I am proposing a total expenditure of rupees 34,930 crores out of the consolidated fund of the state. Total revenue expenditure is estimated at rupees 17,914 crores. Capital outlay is estimated at rupees 9,272 crores. Shri Bisojit Singh na sarkar asina paikaliba amadi paikakadaba thabak kaya marom kupna panke mantri nahai March da pangki mifam da Board of Account putokpa da e-budget hawdokre budget asi line khangba yanaba amadi miyam da paksana phanganaba sarkar na budget application amasu hawdokre masigi khotang da kanagumba amana raijigi budget yengba yagani mantri nahai application asi ebudgetmanipur.mn.gov.in ni budget asi Manipur sarkar gi website asu upload tawduna thamle haina su mantri na phongdokki Madugi mamangda mantri na senba sahi lising ani tara nipangi lupa koti samri humputaret lak kunrongi demands for access grant su putoki tungda mantri na senba sahi lising ani kunithoi kulumdoigi lupa koti lising ani chamapan kuntra humdoi lak humbudra matoi khara henbagi boron account su putoki amasung madu sabhana pass toki Manipur Bidhan Sabha ngasi Raijapal gi basan thagapagi motion pass tawkre haksel amasung yaifa yumbal mantri Dr. Sapam Ranjan Singh na motion adu khananaba hawdolodun hai COVID-19 laichet leiduna yamna wanarba matamda tangai fadana sector kudimakta thabak kayamaram paikhat pataki manghai COVID-19 gi laichet manungda thengnakiba awaba kudong chadaba kaya Raijapal gi basan da mayek sengna palli awang nongpo Raija Singh gi manungda Manipur da ihan hana genome sequencing tawba ngamki Mantri na oxygen cylinder gi award pa lehendanaba amasung ICU gi masing hengat hanabagi tangai padwa kaya su kohanaba honakiba sing adu panki analayangi phibam phaganaba lokhatkiba thorang kaya panki Mantri nai Manipur cancer nabagi aruba phibam ama mayok nariba asi yenglaga sarkar asina Jenims Hospital da cancer hospital ama lingnaba jatra hunki amasung senggatpagi thabak kanna chathari HIV ga sagona na hingliba mioi singi pifam thokpa kana basing phanganba ngamnaba honaki Mantri na aina amasung santi ngakpa police ki phibam phagaranba Justice delivery na chimbagi wapam paladuna war on drugs asi sarkar asigi chap yungna leplaba campaign amani haina phongdoki sel thungi management gi matang su lokhot pathorang kya panki
Kendra gi Narendra Modi na luchingba sarkar asina SC, ST, OBC minority singi yaifana bagidamak achiatpa phirep ka loinana honari hairaduna ngasimak Srimati Draupadi Murmu na leibak asigi Rashtrapati oina lokhiba asina sarkar gi phirep asigi langlaba khudam oire haina Dr. Sapam Ranjan na haiki. Tourism sectors, rural development, social schemes, the widows for the old age pension, masing yari makai eligible beneficiary kuding makta, magi schemes, mating mayam the pangana bida makta, honorable governor speech to them yawi gibunesa. So duga Manipur unregistered workers mayam si, e-shram si the comprehensive national database the Chandana bidam e-shram drive to yam achauba driver ma adum chathaduna lai business. So I think sige mayam si yengba kanjida arts and culture, relief and disaster administrative reforms, mayam si yengba kanda. I think the honorable governor ki speech say ayamba loina kolaba malesa. Khanabadu Congress ki K Ranjit amasung Surya Kumar Okram amadi JDU gi Kumuksam Joy Kisan Saruk Yaki Power Ministry Thongam Bisojina Khanane Nabadu Pakum Pire Batungda Mosanadu Sabana Pass Toki Manipur Bidhan Sabha ngasi tongan-tongan ba bill taruk puthokre bill sing adugi manungda the Code of Criminal Procedure Manipur 3rd Amendment Bill lising ani kunitoy the Manipur GST 5th Amendment Bill lising ani kunitoy the Manipur Value Added Tax Amendment Bill lising ani kunitoy the Manipur Panchayati Raj 8th Amendment Bill lising ani kunitoy da the Factories Manipur Amendment Bill lising ani kunitoy amasung the Legal Metrology Manipur 1st Amendment Bill lising ani kunitoy yauri Bill Singadu Power Ministry Thongam Bisojit Rural Development amasung Panchayati Raj Ministry Yumnang Kemchan Textile Commerce amasung Industry Ministry Nemchak Kipgen amasung CAF and PDA Ministry L Susindrona Putoki Manipur ngasi miyoi humudra humdoi nauna COVID-19 positive oiba tenaki ngasi gi oina positive oiba gi chang chada tara mathoi dasmik taruk ni positive oigi pesing adu Imphal West gi kuntratoret amasung Imphal East gi kulumdoi ni masi tharaga hogji phawada COVID positive oiba apun masing lak ama lising kuntrani pan satruk kuntra mathoi sure COVID positive oiba miyoi ama nauna laikhidabaga loinana laisat astigi siba apun masing lising ani chama kuntaruk sure Bishnupur Jilla the COVID vaccination mamang sahi January 13 gi kap hoki Jilla asigi da kap kadaba apun masing asi lak ama lising marfudra taruk chahum humudra humdoini ngasi phawbada miyoi lak ama lising nipu manga chahum subna ahum ahanba dose kapkre ani suba dose lak ama lising kunmathoi subna humudra nithoi kapkre Hauji Pawda precaution dose lising tara chanipan marfudra humdoi kapkre Jilla asigi Family Welfare Officer Dr. Kuben Hai Jilla asigi oina hida kapa yarba miyosing mapung phana hida kapthoknaba thaurang kaya laukhatli Bishnupur district ki oina nukti numit khudingi COVID vaccination kapagi site mapan sinjai aduga outreach session ahum mari pardeda vaccine amadi beneficiary laibagi matungina outreach ahum mari se koi nukti gi thamjai Bishnupur district sidai health ki team sigi mathakta mobile vaccination express haidana team mangana 13 November dagina 31st March 2022 phawa vaccination se kapayawirami vaccination ki team je ekoi marang kaina leire Akasbani Imphal gi pau tabiri Pradhan Mantri Narendra Modi na BJP na sasan tawba Rajya Tarani Togi Mukhyamantri Singh amazung Upo Mukhyamantri Nipanga wari sanakre Nai Delhi da ngarang pangtokpa mifam aduda BJP President JP Nadda su saruk yaki mifam aduda Sri Modi na Gati Shakti Har Ghar Jal Swamitbha DBT amazung Government E-Market Singh BJP na sasan tawba Rajya Singh da mapung phana chana bakhangan ki khungangi matang da wafong kya phongdoloduna Pradhan Mantri na Govardhan gi maru ebadu paludun hai thaurang asi hena sakot anbagi tangai fadabale Nano Fertilizer sinabana mahi marong putopagi sang hengalali hayaduna masi seasonabagi wang sang wangkhalanaba Pradhan Mantri na haiki Azadi ka Amrit Mahotsav ka mari lenana Kendra ki Power amasung New and Renewable Energy Mantraloy amadi Rajya Sarkar na punna sinduna Rajya Jilla Taratarukta ngasidigi maigi chawraba kumai Kaksing Jilla gi oinasu Langmaidong Dramatic Hall da Kaksing Jilla Parisaki Adaksha PGTN hawdokre Ngalaba Bharat nganduna lairgadaba punsi haiba hiramda pangtokpa thoramda miyoi kyana wangang ki Aroibada maroiba pau amuk hanna
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 35 राष्ट्रपति ओइना ngasi wasak laukre राष्ट्रपति na hai lairaba singi punsi mahim phagaranba amadi nupi amasung naha singna sakti pinaba makhata na thabak tokigani Manipur Bidhan Sabha gi nongju mifam ngasi gi hore mathang thagi manga phawa chachagadaba mifam asida punna sitting tara mathoi laigani Power Mantri Thongam Bisoji Singna ngasi Manipur Bidhan Sabha da chatliba senba sahi lising ani kunithoi kulumdo gi lupa koti lising kuntra mari chamapan kuntra gi raija gi budget puthokre Haksel Mantri Dr. Sapam Ranjan Hari Manipur cancer na bagi aruba phibam ama mayok na riba si yenglaga sarkar na Jenims Hospital da cancer hospital ama sengapagi thabak aure amasung Pradhan Mantri na hari Gati Sakti Har Ghar Jal Swamitba DBT amasung government e-marketing BJP na sasan tawwa raija singda mapung phana sanahan gadabani Paulo Jare